namanya Li. Ngapain jadi pakaian lu tuh yang keren begini jadi bobo? Payah lu Li. Menghina nih buat ceritanya nih, Bo. Bukan menghina kalau gue. Ya lu sih Ngomong barang-barang salah yang mari. siapa? Ngaku aja, Bo. Ngintip-ngintip gue aja omongannya. Lu jujur aja deh sama gue dah. Hah? Lu kok ngintip-ngintip aja sama gue, lu naksir sama gue. Gue bukan ngintip, gue nggak jujur, gue nggak ngintip. Lu jujur, bagaimana reaksi lu sama gue? Gue mau tanya sekarang dah. Lu naksir gue. Siapa? Lo. Gue. Lo kok lu ngintip-ngintip gue? Ya orang Lu ngintip. tahu gue terima tamu? Hah? Loh, saya kan keamanan. Harus tahu prosedur yang masuk itu siapa, tujuannya apa itu loh. Jangan salah paham. Gue kan gini-gini perempuan masih muda. Kalau dilihat kan potongan gue masih mendingan juga.